angdeng kethom terang rongchaicho ningkan esek amaipi havar ke hat chomna terang along kapamanji aphan keseng terekamame hinpen me kangipo patumi preni phai kris sirkeparni havar ke hat chomna terang rongasar biren sing terang hemalong terang rongchaicho angdeng kethom ningkan esek amaipi kapamanji aphan keseng terekamame hinpen me ingipo bangso mayalong tirkamami phu Bijoy terang pen me chphem phuponsi bangso long chun bang gojen terang pen si me ke phalam thi achinipo bangso phi rohin terang aphan tirkam bidesar arpu pekponsi ke claim ke dan samchong mate sub committee arpu chpekpon bangso long arpu ka chpekpon lapuson hendo dihin rin bang mate finance convener khorsing terang jitor tok bierong gotom terang hidibong long lason si publicity convener dorsing terang Metika Gundoli Rong Hangarong Rameswar Terang Hidibong Long Lasosi Pendal Subcommittee Pen Pan Ingtia Rong Kumar Terang Long Terang Arong Binong Terang Lapen Adit Terang On Teron Arong Lapen Kaprek Atum Aphan Kaprek Arpu Piponsi Sanchom Trok Mate Subcommittee Trok Sengpong Bangso Mayalong Aluhi Aman Pen Kachatongdun Terang Rongchaicho Tiripi Bidesar Mahendra Terang Rongchaicho Tiripi amaipi phu sar sing terang lapen kongchun bang khoya sing terang atong pen anparta terang rongchaicho korti tum chetong dun sing ing samjin pen me pajut pon pusi nilitum news fast karbiang long pherang ke dor sing terang pen birta nang pale sumbang atau itu dari tamrapet korti itu sumbangnya itu Windows Pro. Kalau saya nak kontak aku percaya tak. Agar ini kalau tak kado kami member abang kita orang cetong lah, ini maksud orang cetong lah. Tapi ini bangke ingdeng kethom itu asal jual tanggung jawab. Jadi ingdeng ini dah pernah jual tanggung along tanggung dulu. Ini bang tanggung jawab kalau kita lah member tu la reception kunti ini kami itu tangrak ni po ati kon chuneng ke pu sunipur pe nawang long pening anu se pu karbiang long bias karbiang long pe na pernah melihat tu tai pen karbiang long tak buka jana site tu bilang tu itu Rongchaicho ini bagian lima thala hop tu sih kau baca la parsi baik tu lah tu sampai lock up tu bola marah, hopu kajirongan tarong, kaicu tu sih kamu, dili macam, tapi hal tu mana parju daim, pacini daim melanti juga lah, itu central committee pen, nanti bori polpok, tapi mai bangke penai bangke kalau mau umur jadi, tapi kiri kawan mai bang itang macam tu, di luar permission mo, itu dah communication sih tak kemanggu daim akhirnya akhirnya kali mana nikah. Kasi itu kasi non lang tu mesen me akan atau so komiti pangkang tu kan me thara saya andai pacek kamera bi phat lamang so bang itu mai punten pongchin bang bidisa tu pinah ardi pinah lah dui nomor bang ke itu